uyu munsi igice kigenzurwa na FCM23 abo ntibaririmba iyo mvugo, nubwo hari abandi babashinja byo kuvuga ngo bari kurema leta yigenga, ariko bo deja barigenga. Nibwira ko imibereho yo mu gice FCM23 igenzura idahura n'imibereho yo mu bice bigenzurwa na leta. Bariya barashinja leta ibintu byenda gusa na bimwe mu byo FCM23 ishinja leta, sibyo? Kandi ubwo bakaba bavutse muri Katanga, ahantu ubundi hari umujenerali wo muri Kongo witwa Idi Kapende. We yabwiye Kongo ati rwose ahantu hose hafashwe muzanahagaruza, bizanakunda kurinda igihugu igihe cyose Kisangani na Katanga bitarinjirirwa. Noneho reka nkusezeranye vuba urabona ibitambo byinshi hariya. Urabona abantu benshi bazira ko badashaka ko Tshisekedi ahindura itegeko nshinga, kandi Tshisekedi kubishaka byo byamaze kugaragara ko abishaka, ko no kubigerageza bishobora kubaho, ariko bizaba bloody, ntabwo bizasoza gutyo gusa, bizagenda nabi. Bishoboka ko azarigera akarihindura, kandi ubwo azaba baye muri Kongo. Buriya Tshisekedi hari legacy nziza yari afite, ya mbere yari ije mu mateka yuko ahawe ubutegetsi, peaceful transition of power ya mbere mu mateka ya Kongo. Yego. Ariko nagerageza guhindura itegeko nshinga azaba azaniye Kongo umurage akenshi uba mubi mu karere hano. Uyu munsi uri gufatanya na FDLR ariwe Kongo, afitanye ubufatanye n'amasezerano ya gisirikare akomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bihinduka gute ngo twisangaho? Naho nkubwira ngo uri kumbaza ibintu bingoye. Kumbaza ibintu bingoye. Twisanzaho nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo zishaka tukizi, ariko tutazi inzira nyazo bagishakamo. Tutazi ngo barashaka kugihabwa nandi. Kiriya gihe iyo bivamo escalation twashoboraga kwisanga ari u Rwanda ruri kurwana na Kongo, abarundi bafasha Kongo bayifashiriza hariya, ariko u Rwanda rutari burwane n'u Burundi ku butaka bw'u Burundi. Igihe iyo ntambara ndabikubwa mu buryo buri automatique yaramuka ibaye ivuye mu abira bice bya Uvira, kandi kabukongo kuyimbwira, twakisanga u Rwanda ruri kurwana na Kongo banarwana n'u Burundi, kandi ku butaka bw'ibyo bihugu byose. Uvuga neza kandi ukandika ikidage nk'uwakivukiyemo kubera ko wagize amahirwe yo kwiga muri DH Sprachenhub, German Language Academy. Ich habe zwar nicht so viele verrückte Hobbys wie du, doch ich habe auch. Ushobora gusanga ibyo bavuze ari wowe bireba, ariko ntabwo wabimenya kubera ko utazi ikidage. Gusa nzi abanyarwanda bakivuga nk'uko nguko neza. Aba bakize muri DH Sprachenhub. Iyi ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho kubifuza kujya kwiga, gukora, kwimenyereza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ikidage. Ibi byose ni byiza, ariko hari ikibazo. Kwiga ikidage ni kimwe, kukimenya ni ikindi. Kugera aho bakora ibizamini bikaba amahirwe, noneho kubona impamyabumenyi mpuzamahanga byo ni inzozi bigoye gukabya. Ibi hari kera. Ubu ECL German Exams yageze mu Rwanda. DH Sprachenhub ubu ni umufatanyabikorwa wemewe ku buryo busesuye mu gukoresha ECL German Exams. Intego ni imwe, gukora rimwe ukazana intsinzi. Nka ibyo bidahagije, uwiyandikishije muri ECL German Exams gukora ikizamini ahabwa amasomo yihariye ya coaching, ari byo bituma akora rimwe gusa ritagira irya kabiri. Ushobora kwiyandikisha gukora ibizamini by'ikidage byemewe ku rwego mpuzamahanga mu cyiciro cya A2, B1, B2 na C1 hano i Kigali. ECL German Exams zitanga impamyabumenyi zemewe ku rwego mpuzamahanga, zikemerwa mu bya visa, kujya kuminuza, mu kazi, mu bukorerabushake na AUPA n'izindi mpamvu zihariye zisaba certificat z'ikidage. Hehe no kurwanira appointment yo gukora ikizamini. Hehe no kwishyura ikizamini igihe cyo gukora kikazagera ntawe ukumenyesheje. Hehe no kwiriza umunsi wose utazi igihe birangirira. Hehe no gukora ikizamini utegereje kuzagaruka ejo gusubiramo. Gutese kandi ECL German Exams ihari. Wowe duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 38 33 032. Wagana kandi aho dukorera ku Muhima muri Delta House ku muhanda KN 89 Street mu nyubako ya 5. ECL German Exams zirakoreka, ziratsindika kandi zirahendutse. Inzozi zawe zo
gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Niwumva rubanda bibaza ahantu hahuriye abanyabwenge, hahuriye abakire, hahuriye abahanzi ndetse n'abahanga mu ngeri zose, uzababwira uti ni mwirimbi. Imva zibitse abahanga, abanyapolitike, abahanzi, zibitse ibitabo tutasomye, ariko nanone turahirwa ko hari abapfuye barabyanditse. Mu bitabo niho tuvana uburyohe bw'ubuzima, niho tuvana ubwenge, niho tuvana amakuru, niho tuvana gutekereza kutabogamye kandi gufite ishingiro. Mu ibitabo birimo ubutunzi ntangere, ibitabo bifite amakuru utigeze ubona henshi, ibitabo wo kubicukura kwiza ngo ugere kuri zahabu itabiyemo ni ugusoma. Nkuye mu Rugiye Yves, isomero ritagira ibikuta. ubw'ibyo niba ukunda Nkuye mu Rugiye Yves official cyangwa se Nkuye mu Rugiye Yves ku giti cye, dutera inkunga y'ibitabo. Wakohereza igitabo gifatika hard copy cyangwa se ukohereza inkunga yo kugura ibitabo ukoresheje nimero ikurikira 0788 68 0580. Yes, reka tubasuhuze tunabahe n'ikaze mu makuru n'ibiganiro hano kuri Nkuye mu Rugiye Yves official. Turizera ko mumerewe neza, turizera ko buri kimwe cyose kiri kugenda kibahira nk'uko mubishaka. Ubwo kandi nako tuboneraho kubatumira ngo mube hafi tubane tuganire kuba bitandukanye hirya no hino. Nitwa Janvier Haki, Nkuye mu Rugiye Yves, nk'ibisanzwe na warahabaye. Yves n'amahoro? N'amahoro cyane Janvier, meze neza? Meze neza cyane. Ibintu biragenda rwose ku buryo burambye. Aho ni sawa cyane, ibintu bimeze neza, natwe tuba dushima Imana ko bimeze neza. Yego. Nawe umeze neza? Ndashima Imana cyane. Bibutse kubwira abantu se ko ifu nziza ari umushonge, ko bagomba kunywa umushonge kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Nicyo gikoma kiyoboye ibindi mu Rwanda, ariko vuba hakiraba kinabiyoboye muri East Africa hose, kuko amakuru mfite nuko hari abantu b'abanyamahanga bagisogongerera mu Rwanda, batahi wabo bakakibura. Gikoma gikungahaye, gikoze mu ifu z'ibinyampeke 7 bitandukanye, ariko zikaba gikozwe mu bintu 9 bitandukanye. Gituma mvuga ibyo nuko kirimo amata n'akunyu. Igikoma kiryoshye, igikoma kidahenze bijyanye n'umwimerere wacyo. Mbwirira abantu nimero babonaho icyo gikoma. Nimero ni 0789 85 80 85 6 cyangwa 0788 30 77 04. Icyo gikoma uzakinywa kumva kirabishye azabimbaze. Iby'igiciro byo rwose ntabwo gihenze pe, ariko warushobora kuvuga ngo kirahenze kubera ko ahari yaratarabona igikoma nka cyo mu Rwanda. Ariko wamaze kukinywa ntabwo ngera kwibaza ku by'igiciro cy'umushonge. Ushaka computer nziza yishakire muri SPTech. SPTech ni iguriro rya computer ryiza kandi ryizewe. Bahamagari kuri 0788 cyangwa basange mu mujyi impande ya parikingi ya Beka, ubitegereza neza uteye umugongo ibikari byo kwa Makuza. Yego. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyanditse kiti abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bemeranyije kugenga bihe isobanutse neza yo iri ikubiyemo gukura ingabo z'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa bugasenya umutwe wa FDLR.
yego bakavuga ko ubutegetsi bwa Donald Trump bwatangaje ko buzafatira ibihano bishya uwo ari we wese uzarenga kuri aya masezerano. Ibi bihano bishya nk'uko iki kinyamakuru Africa Intelligence kivuga ko bizafatwa mu gihe hari uzaba utubahirije ibikubiye muri aya masezerano. Urabona byibuze biza gutuma haza kubaho impinduka ugereranyije n'andi masezerano yagiye abaho. Umuntu akwiriye kubanza kureba ubwo twaganiraga mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo twabiganiragaho zikimara gutumira u Rwanda na Congo, ndetse tukamara kubona ibyo batweretse baganiriyeho, twasigaranye umwanzuro umwe. Twasigaranye ikintu kivuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite byinshi zidashaka ko Abanyarwanda n'Abanyekongo tumenya mu byo zaganiriye n'u Rwanda na Congo. Igisa nk'aho ari gishya hano Africa Intelligence ituzanira ni uko hategujwe ibihano, sibyo, ku mpande zombi. Icyo twari tumenyereye mu bihari, hari uruhande rumaze igihe ruhanwa, byabaye nk'aho ari nk'ingoma z'abaporoso, bararuhana mu gitondo, bararuhana nimugoroba, kugira ngo rugende mu buryo ibintu bishakwa. Bimeze rimwe na rimwe nko kugurisha ibyo urwo ruhande rwemera. Nta banga ririmo uruhande mvuga n'u Rwanda. Kuri iyi nshuro Africa Intelligence iratubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zishobora guhana ibyo mu itangazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaduhaye ntabwo birimo, ahubwo ziri kutubwira nibyo turi gukesha Africa Intelligence. Ni ikinyamakuru gisanzwe kimenya rimwe na rimwe ibyo tutamenye. Niyo mpamvu ari cyo cyatubwiye iby'inama y'abatasi b'u Rwanda na Congo bahuriye i Rubavu mu gihe twe tuzi ko ibintu bikaze. Ariko cyo cyarabimenye, kimenya ko bahuye kandi nta rwego rwigeze rubivuguruza. Kikatubwira noneho ko ibihano bishoboka ku mpande zombi. Mu magambo make, u Rwanda rwahanwa, sibyo, na Congo yahanwa. Bombi uwakica agahenge cyangwa se uwakwica ibyo babwiwe mu buryo bushya azahanwa. Twarebaga ibyo babwiwe tukona ni ibisanzwe, ahubwo hari wenda babwiwe nyuma, sibyo? Tukibaza rero birashoboka ko none twabona Congo ihanwa. Nicyo cyaba ari gishya. Ese ejo nibirangira twona u Rwanda ruhanwe, Congo idahanwe, ruhawe ibindi bihano, hazaba hahindutse iki? Ni mpamvu uvuga ngo biracyari ibintu byo kwitondera no kubyitega. Ikirimo gishya nuko na Congo bayibwira ko ishobora guhanwa dukurikije iyo nkuru ya Africa Intelligence. Ariko hari ibyo Congo yakoraga, sibyo, ntihanwe. Rimwe na rimwe aribyo byavagamo imyitwarire y'u Rwanda bakarubyukiriza ku bihano kurikije iby'abayobozi batandukanye bagiye bavuga. N'ejo bundi n'umukuru w'igihugu kiganiro aheruka kugirana n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda yabigarutseho, ari kuvuga uburyo M23 ijya kwisanga Uvira, ariko ngo yari maze iminsi barasaho, nta wigeze abikomozaho, ariko ifashe Uvira ibibazo biravuka. So n'ubu rero tuvugana AFC M23 iri mu marembo ya Uvira, iri mu bice bya Sange, ndetse bamwe mu bavuzi b'amacumu bayo n'abamenya ibya hafi yayo rwose maginga ya barakubwira ko ejo bundi izaba yisihiza isabukuru yayo tariki 23 kuwa mbere, isabukuru y'imyaka 17 nibwo AFC M23 izaba yujuje iyo myaka 17. Bamwe barakubwira ko iyo sabukuru ishobora kuzaba bari muri Uvira. Ntabwo nzimba icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu isesengura zizavuga ngo Congo niyo yongeye irashotorana, none dore uko bigenze. Ndacyasubiramo ibyo nababwiye, ntabwo nge nizerera mu byo Amerika zivuga muri ibi bintu. Cyokoza namenye icyo Amerika ishaka. Icyo ntaramenya neza ni inzira bateganya bazakigeraho mu buryo bwiza cyangwa se bwuzuye. Nta bintu byinshi mfite byo kukubwira kuri iyo nkuru, mpindurira unjyane ku yindi. Tukabona umeze nk'uwiteze ko nkubwira ibindi byinshi kuri iyi nkuru. Ntabyo mfite byo kubigikubwiraho rwose.
ntabwo isobanuka. Sinicara nkakubwira nti ibyo Amerika itangaza birasa neza n'ibyo nabonye mu masezerano yo mu kwezi kwa gatandatu tariki 27 muri 2025. None se igihe nticyarenze ireba ikibazo aho cyari kiri n'ubundi. None for information, iyi nkuru irakubwira ko u Rwanda na Congo still intambara bari barimo muri Amerika ejo bundi, ibyo bahatanagaho ari kuvuga ngo ninde ubanza. U Rwanda rurabanza ruvaneho ingamba z'ubwirinzi, Congo isenye FDLR inyuma. Congo irabanza isenye FDLR, u Rwanda ruvaneho ingamba z'ubwirinzi. Iyo ngingo ni ikibazo kuva mu kwezi kwa munani kwa 2024. Sibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabizi, ntizishaka kwiprononsa ngo zivuge ngo ninde ugomba kubanza, babishyire mu masezerano. Cyo koza nabonye Masadi Boulos hari televiziyo yaganiraga nayo mu Bufaransa avuga ko bigomba gukorwa simultaneously. Ariko ntabwo icyo kintu cyo kujyana cya simultaneously Kongo ntikibona uko, n'u Rwanda ntirukibona uko. U Rwanda rwemera ko Kongo igomba kubanza gusenya FDLR narwo rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Kongo yemera ko u Rwanda rugomba kubanza kuvanaho ingamba z'ubwirinzi, Kongo yikwetinga cyangwa se iringaniza no gucyura ingabo, noneho ibyo byo gusenya FDLR bo batanemera kiremereye bigakurikira. Nakubwiye ngo kuva mu kwa munani kwa 2024 Amerika irabizi ko iryo ryari ihurizo ryabuze gihirika mu masezerano mashya cyangwa se muri uko kubaganiriza gushya. Hari ibyo twabonye itangaza ngo noneho yazabanzu yakurikire. Ibyo rero bizakomeza bibyara impakana n'uyu munsi. Niyo mpamvu n'ubundi agahenge kazapfa nigapfa, igisigaje icyo dusigaje ni ukureba ngo uwo twamenyereye ni uzakomeza guhanwa amagorwa. Ubwo ni uzakomeza guhanwa. Uko bibona urabona Repubulika Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashobora kuyifatira ibihano se ugendeye hashize iminsi ibimaze iminsi biba byatweretse ko zitigeze zinayithreateninga kuyihana. Sibyo? Kuri iyi nshuro rero iyo nkuru ya Africa Intelligence ni kukubwa noti itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratwereka ko no guhana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishoboka. Natwe tugasigara duhagaze mu mwanya wibaza ngo nimba guhana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishoboka. Sibyo? Bazayihanira iki? Ibisa nk'ibyo yakoze mbere cyangwa ibishya ishobora gukora. None se niba yihana yitwaye uko yitwaye ubushize, n'u Rwanda rukongera rukitwara uko rwitwaye ubushize, bazayihana rwo ntibaruhane. Sibyo? None se niba hana Kongo bagahana n'u Rwanda, pressure izajya ku mpande zombi, izaba se bingana. Erega jambo yari ibintu bushaka kumvugisha ariko bitavugika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki kibazo zambaye impe ebyiri, zambaye uruhu rw'ubuhuza. Sibyo? Mediator. Barakina cyo nakita mediating role. Aho reka tuhashyire vi. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite complicity. Ni umuhuza uri na implique mu kibazo kubera iki? Iyi deal y'amabuye y'agaciro ya critical minerals ntabwo izana Amerika nk'umuhuza, ibazana nk'abantu bagomba kugira aho bicara mu kibazo. Ya Amerika yatumye nanabivuge gutyo yateraga u Rwanda inkunga yo kurwanya FDLR, cyo kurandura FDLR. Ntabwo ndibuvuge ngo mu buryo buri direct inkunga yabaga ari iyo, nubwo nabyo wenda byashoboka, ariko mu bihu Rwanda rwabaga ruri guhiga bukwa FDLR rwaga rufite support ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bw'igisirikare. Uyu munsi uri gufatanya na FDLR ariwe Kongo afitanye ubufatanye n'amasezerano ya gisirikare akomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bihinduka gute ngo twisangaho? Niho nkubwira ngo uri kumbaza ibintu bingoye. Kumbaza ibintu bingoye. Twisanzaho nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo zishaka tukizi, ariko tutazi inzira nyazo bagishakamo. Tutazi ngo barashaka kugihabwa nandi. Sangaye ubwo kuyahemeza. Mu magambo make Leta Zunze Ubumwe za Amerika urabona arizo kibazo muri iki kibazo n'ubundi. Imana iguhe umugisha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika
nizo kibazo muri iki kibazo, nizo kibazo nyamukuru muri ibi bibazo, nizo karukoza muri ibi bibazo, ariko noneho bikomerera kurushaho nta n'igisubizo gishoboka muri ibi bibazo kihabanye n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka ibisubizo. Urakoze. Reka twigire kwa Steve Wemby. Steve Wemby nawe yanditse avuga ko hari umudugudu witwa Konga. Ni umudugudu uherereye mu karere ka Mitwaba, ni mu ntara ya Katanga. Aravuga ko ubu kuri ubu uri kugenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa MDKC. Ni umutwe mushya nawe wavutse ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu ntara ya Katanga, ufite gahunda yo kwigarurira iyi ntara. Ni iki ibi ngibi bivuze niba uyu mutwe watangiye no kuvuga ko hari bimwe mu bice watangiye kugenzura mu ntara ya Katanga? Hari ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu hajeho n'iki cya Katanga. Haracyari kare kumenya iby'uyu mutwe. Tukamenya ngo ni umutwe uje wigenga ku giti cyawo, ni umutwe urimo uri inyuma hari abaseparatiste bo muri Katanga, ufitanye ihe sano nabo, ni umutwe se ufitanye isano niyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari iki? Ariko ukwiriye kumenya ko ibi bintu baba bavuga byo gucamo Kongo ibice byahereye muri Katanga mu myaka y'1960 niho byahereye. Ni nano wahora abantu rwose bagifite iyo spirit yo kuvuga bati twakitandukanira na Kongo ikamenya ibyayo tukamenya ibyayo. Uyu munsi igice kigenzurwa na FM23 wabo ntibaririmba iyo mvugo, nubwo hari abandi babibashinja byo kuvuga ngo bari kurema leta yigenga, ariko bo deja barigenga. Nibwira ko imibereho yo mu gice FM23 igenzura idahura n'imibereho yo mu bice bigenzurwa na leta. Bariya barashinja leta ibintu byenda gusa na bimwe mu byo FM23 ishinja leta, sibyo? Kandi ubwo bakaba bavutse muri Katanga, ahantu ubundi hari umujenerali wo muri Kongo witwa Idi Kapende. We yabwiye Kongo ati rwose ahantu hose hafashwe muzanahagaruza, bizanakunda kurinda igihugu igihe cyose Kisangani na Katanga bitarinjirirwa. Ubwo rero umenye ngo niba uwo mutwe uvukiye aho, ejo washaka kujyayo atekereza nkaho cyangwa bakorana byamugora. Kandi ubwo umenye ngo hari ahandi hantu mu bice bya Nord Kivu yego, ariko na Ituri, sibyo mu ntara ya Ituri, naho ibyo bitarasobanuka. Buriya muri biriya bice birimo ingabo za Uganda muri Kongo, ntabwo birasobanuka. Iyo ubona Uganda itanga itegeko ngo guverineri militaire wo muri Ituri bamuhindure Kinshasa, kavuga iti ntibikunda, ahubwo kuva ubu ntihagire n'ingabo zanyu zongera kwinjira ahangaha tutavuganye. Hari ibintu byinshi bitarasobanuka muri Kongo bikiri furu, sibyo? Mbabarira uwo mutwe nkwihorere, twemere ko wavutse, twemere ko n'itangazo naribonye, ariko ibyawo ntarabimenya. Byawo ntarabimenya. Hari ibintu nyine biba bisaba kubanza gutuza kugira udahubuka. Ko ngewe ntabwo nkora isesengura ry'ubuhanuzi ngo nze gupredictinga, mba nkeneye basi kugira ibintu ngenda nterateranya bifatika. Reka uyu mutwe ubanza uvuke, urwane rimwe cyangwa kabiri, tubona amatangazo menshi, tubona icyo Kinshasa uvugaho, dusobanukirwa nyirawo ninde. Ariko itangazo nabonye, umuntu nabonye asoma itangazo ry'ivuka ry'umutwe, sharasana nkuye mu rugero rwose. Ntabwo ari umuntu wahanga umutwe ngo uvuge ngo uyu mutwe uraremereye. Nkuye mu rugero aho. Hari komantere zazaga zivuga kuri uyu mutwe, zikavuga ko waba harimo n'ikiganza wenda zazaga hehe Janvier. Uvuga ibintu avec une précision. Kumbuga nkoranyambaga zirimo rwacu? Oya, rwacu rurimo. Biba bitandukanye kumbuga. Ntabwo nazibonye. Bandika ko waba ufitanye isano na AFC/M23. Mu bintu nakubwiye muri possibility nazanyemo ibintu byo kukubwira ngo umuntu akeneye umwanya wo kureba nimba udafitanye isano n'iyo mu burasirazuba bwo hagati. Nanakubwiye ibijyanye n'abaseparatiste bo muri Katanga ndetse n'uburyo hano ibintu bimeze. Icyo nge mba ndi kwanga no kumera nkaho ndi kuzana ibintu bivuye aho ngaho mu kirere. Hariya gusukwiriye kumenya ko hari abantu benshi bahavuka batumvikana na Tshisekedi, kandi batigeze bumvikana bamagana M23 biri mu byo bapfa na Tshisekedi. Ufata uwahoze ahayobora Moise Katumbi Chapwe. Mu bintu apfa na Tshisekedi harimo katigeze anenga FM23. Cyakoze ntabwo tumumenyereye mu buryo buri direct mu kuba ari afatanyije n'umutwe runaka. Ufate abajenerali nk'aba John Numbi, n'umuntu hariya wahabaye uhazi, hari abantu benshi. Gusa birakerekana ko ikibazo cyo muri Kongo kigikomplitse.
ntawe uramenya ngo biraza kugenda uti by'umwihariko kuri Tshisekedi iyo afite umutwe nka FCM Ventura bahanganye kuva muri 2021 imyaka 5 irashize ariko nyuma y'uwo mutwe Kongo ifite imitwe n'ibyibarirwa mu majana ariko mba mvuga iyo bahanganye mu buryo bufatika tukajya kubona tukabona Thomas Rubanga azanye undi mutwe akabitwara gake cyane ariko tuzi icyo Thomas Rubanga aricyo tuzi n'igihugu avuyemo icyo kivuze ku bibazo byo muri Kongo aricyo Uganda tukabona abantu nka Innocent Kayina n'abazanye undi mutwe ejo tukabona n'unduje muri Katanga buriya Tshisekedi has to be worried ntabwo ibintu biba bimeze neza cyane yego nanone The Great Lakes Eye nayo yanditse ko hari kuri ubu ngubu umushinga wari uhari wo kuba Kinshasa yakwifashisha Goma nk'aho bagenda barunda intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye kugira ngo batere u Rwanda. Kuri ubu imiterere y'uyu mugambi wamaje gushyirwa muri Uvira, bakavuga ko Uvira kuri ubu isa naho ariyo yasimbuye uwo mugambi mu majyepfo, aho hari kwifashishwa n'abasirikare b'u Burundi, imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR n'abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'intwaro nyinshi ubu ngubu. Gusa ngo ntago harimo SADC nk'uko byahoze Igoma mbere y'uko ingabo za AFCM 23 zihafata. Kuri ubu hari gukoreshwa n'ubundi kugira ngo banoze iby'uyu mugambi. Ni ukuvuga ngo hano banditse ko uburyo bwakoreshejwe Igoma kuri ubu butigeze buhagarara, ahubwo bwimiriwe mu majyepfo ya kino gihugu. Yego, ibi byo ni iki bisobanuye? Niba umugambi bavuga ko wari uri Igoma, kuri ubu urimo urakorerwa Uvira. Harimo guhindura strategie n'amapozisiyo strategique mu buryo bw'intambara. Amayeri amwe ashobora kudakunda bijyanye n'ahantu geography y'uburyo ahantu hameze. Ubwo abantu banyumve neza, ntabwo ndi gusesengura ko umugambo hari cyangwa udahari, byashoboka ko hari cyangwa udahari, sibyo? Yego. Buriya gutera u Rwanda Kongo inyuze Igoma, sibyo? Yatekerezaga cyane ku birunga, nyine kuba yaca mu bice by'uburengerazuba n'amajyaruguru by'u Rwanda. Ariko aho hantu hari igihato yari ifite gikomeye, sibyo? Yego. Yashoboraga gutera u Rwanda nk'uko yabishakaga, inyuma y'u Rwanda ihasize abandi bantu bafite ukwemera n'umwuka w'u Rwanda, AFCM 23, sibyo? Ntawe uzi ngo byari kugenda gute. Ndetse Kongo yo bivuga ko AFCM 23 ifashwa n'u Rwanda, let's assume ko hari ingabo z'u Rwanda. Uri yari kubiteye u Rwanda, isize abo bantu inyuma, sinzi uko byari kugenda mu buryo bwo gukomeza gukora supply. Kuba bavuga ngo hazi izindi ntwaro zivuye ahandi hantu n'ibiki. None wanareba nk'ikibuga cy'indege cya Goma niho gifatanye n'u Rwanda. Kuva ku Rwanda, ku mupaka w'u Rwanda ujya hari ikibuga cy'indege cya Goma, sinibwira ko hari iminota 20 yaba ari myinshi umuntu akoresheje imodoka. Imyinshi yaba nka 10 n'amuntu ari kuvuduka. Aho hantu umuntu agenda n'amaguru ni urugendo rw'amasaha make akaba hageze. Hariya ni nko hari hegereye u Rwanda kandi niho bashakaga gukorera. Nkabona ko guhindura bakajyana mu majyepfo harimo ibintu bibiri, sibyo? Horoheye Kongo iba ishaka kurwana n'u Rwanda, at the same time horoheye n'u Burundi bashobora kuba baba bari gufatanya. None mu gihe hari iryo gabanyuka ry'ibyo bihugu, bafite supply route ya Bujumbura yaba ikigumyemo igihe byatangira ari nk'agakingirizo Kongo ibikora bo yonyine, hakaba hari iyo supply route. Ariko n'igihe Burundi bwakinjiramo byaba bibufashije kuko nabwo busanganywe projet navuga ngo bwafatanyagamo n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda back muri 2018 yo gukoresha amajyepfo y'u Burundi nako amajyepfo y'u Rwanda, ariko aho buhana imbibi n'u Burundi. Tubare ngo Kongo iri kubikora iri kumwe n'u Burundi, sibyo? Aho kuva za Uvira akaba ari ibintu biba Kongo yahitera u Rwanda inyuze za Rusizi, sibyo? Muri ibi bice bya Bugarama na hehe iyo yaba ari Kongo. Ariko u Burundi nabwo bwinjiyemo ari ukunyura aho Rusizi byaba byoroshye, ariko noneho n'u Burundi bushatse bwa bushobora kwita bunyura mu turere nka za Nyaruguru
ukanashamikiraho naho za Rusizi sibyo igisigaye ni ukubaza ngo imyitwarire u Rwanda rwagize mu bihe by'ifatwa rya Goma by'umwihariko mu ijoro rya tariki 26 kwanza iminsi 3 tariki 25 tariki 26 no mu gitondo cya tariki 27 muri 2025 mu kwezi kwa mbere imyitwarire u Rwanda rwagize kiriya gihe ntabwo ibi bihugu byo byaba bifite impungenge ko u Rwanda rwagira isa nkayo cyangwa irenzaho hari naho nyine mvuga nti ntabwo iyi nkuru nahita nyemeza 100%, wenda navuga ni wenda abantu babonye deployment nini cyane mu isesengura ryabo baravuga ati abantu bari kubihindura nabirushaho kubikonfirma ari nk'amakuru ndi kuvuga nti nay'ubutasi abivuga gutyo kuko ni byanavamo escalation kurenza kiriya gihe iyo bivamo escalation twashoboraga kwisanga ari u Rwanda ruri kurwana na Kongo abarundi bafasha Kongo bayifashiriza hariya ariko u Rwanda rutari burwane n'u Burundi ku butaka bw'u Burundi igihe iyo ntambara ndabikuvuga mu buryo buri automatique yaramuka ibaye ivuye mu abira bice bya Uvira kandi kabukongo kuyimbwira twakisanga u Rwanda ruri kurwana na Kongo banarwana n'u Burundi kandi ku butaka bw'ibyo bihugu byose sinzi niba ari umuntu wifuza ya escalation mu buryo busa gutyo yego igihe nacyo cyanditse ko umunyapolitike Modeste Bahati Lukwebo kuri ubu yeguye ku mwanya wa vice perezida wa kabiri wa Sena muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ni nyuma y'ibyumweru bibiri uyu munyapolitike atangaje ko Perezida Felix Tshisekedi atagomba kurenza manda ebyiri. Yego. Yagize ubwo yabitangazaga yagize ati Perezida Tshisekedi ntafite inshingano itarangira afite manda kugeza muri 2028 nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga ngende umuntu ugendera ku mategeko. Yego. None kugeza kuri ubu ngubu uyu yamajije kwegura kubera iby'iri tegeko nshinga abo mu ishyaka rya Felix Tshisekedi bo bakomeje guhamya ko rigomba guhinduka. Kuba hari abanyapolitike batangiye kwegura bari kontre n'ibyo Tshisekedi ashaka byo n'iki bisobanuye. Ariko ibyo niko bimera Africaine. Ntabwo wakitambika ihinduka ry'itegeko nshinga ngo entourage cyangwa se serikire y'umukuru w'igihugu uriho incumbent president bakorohere. Kira ni igitutu cyamweguje niko bigenda nyine. Hariya kayici yavuye mu kanwa ka nyirayo. Ibyo yavugaga constitutionally nibyo. Sibyo? Ariko nyine ikibuga ntabwo kiba kiri bumworohere. Noneho reka nkusezeranye vuba urabona ibitambo byinshi hariya. Urabona abantu benshi bazira ko badashaka ko Tshisekedi ahindura itegeko nshinga. Kandi Tshisekedi kubishaka byo byamaze kugaragara ko abishaka ko no kubigerageza bishobora kubaho. Ariko bizaba bloody ntabwo bizasoza gutyo gusa. Bizagenda nabi. Bishoboka ko azarigera akarihindura. Kandi ubwo azaba baye muri Kongo buriya Tshisekedi hari ligasi nziza yari afite. Ya mbere yarije mu mateka yuko ahawe ubutegetsi peaceful transition of power ya mbere mu mateka ya Kongo. Yego. Ariko nagerageza guhindura itegeko nshinga azabazaniye Kongo umurage akenshi uba mubi mu karere hano. Urebye wavuga ngo Kongo na Tanzania muri aka karere nibo bantu bari basigana icyo kintu cyo kudahindura itegeko nshinga ngo perezida arenze manda ebyiri. Rero kubigeraho Tshisekedi bizanyura mu nzira z'amahwa cyane bizagorana kuko iyo peaceful transition of power ya mbere Kongo bari bagize iracyari mbisi baracyayibuka ariko nyine Bahati byagombaga kumubaho ndetse nta nubwo ari uwanyuma byagombaga kumubaho kugira banakange n'undi ariko resistance ikomeye mbona Tshisekedi azahura nayo niyo umuntu witwa Martin Fayulu basanzwe yaribye umwanya wo kuba perezida ndetse banaherukaga gusa nk'abakora alliance ubona ko Martin Fayulu afite ikizere ko uzasimbura Tshisekedi ku butegetsi. Noneho resistance ya kabiri izabiye imitwe izarwana ivuga ko ari kiri kurwanya ko guhindura itegeko nshinga. Nimba ari ibintu biza kugora Tshisekedi muri iki gihe hari n'imyigaragambyo yatangiye yabamubwira bati ne touche pas notre constitution. Icyo cyo rwose mu kitege kiraza kumugora cyane. Ubwo nta mpungenge ko mbere y'uko n'icyo gihe wa mugani kigera hahita hatangira ibyo turimo turabona muri Afrika imyigaragambyo bishoboka ikomeye intambara nyeshyamba abegura imbunda baba bashoboka ndetse na kudeta ibishoboka mu bihe nk'ibyo.
yego Yves nyemera mushimire. ubwo unjyanye utambwiye kuri wa mugabo wari wungirije se muri AFCM 23 wirukanwe ku nshingano ze cyangwa ntabwo itangazo waribonye? Yafunzwe. Yafunzwe. Makuru avuga ko bamwirukanye kugira akorwe iperereza ariko iminsi yari ishize ari nkaho afunzwe. Bavuga ko yagiye agira imyitwarire mibi, bamwe baravuga ubusinzi, ariko abandi nabonye batangiye gukwirakwiza ifoto y'umukobwa mwiza bivugwa ko ari umunyarwandakazi witwa Solange, bavuga ko yashatse kumufata ku ngufu. Abandi bavugaga ko ngo yari umukozi wo mu rugo ashaka gufata, ariko ya mukobwa simbona yaba umukozi wo mu rugo. Uriya yaba bagira ibindi bakorana mu kazi, ariko ntabwo yaba umukozi wo mu rugo. Yego nyemera tugushimire. Wakoze cyane, ariko by'umwihariko wakoze abo twabanye. Yego ubwo duhure mu yandi makuru n'ibiganiro.